omo MCA denominated as a county ito ya Gusii ni kiama kia UDA. Thank you. Ito wisaniti. Nataka ukwana yanda mange lakini wangu wende. Committee ne liyo ora sebunge ya. Ende committee ya trade. Trade in komyobo nchereri. Thank you so much no Mheshimiwa Dolphin Bwari kwa na mangana biratatu asobo kalugwe county ito ya Kisii kulinde murabotambe tokora tebange tokora chakira alial arene kerenga kirogana mono ikrabone yakisegi chokorwania chisegi chigenga Mheshimiwa tabara sana say for the last I think 10 days 6 to 15 days right now mwara mnyekira sana kurani chisegi chigenga so far so good una itukorea rero no twaringe gari masimba I wasn't there in person nikanya gitari naringe lakini team yetu nene sana nyagenda gari masimba gari no nduwete gari no bone no nkurugira abakabali nabangira bamasimba Igo nitkorea no twaringe garia kokore gintu gikuru ku health talks. Health talks no kusanza naba murabaito abake na kinyaruka cyeto cinge twabakwanira twabatebya amangana GBV ntubwate early marriages abana bakenko enda bali bamenye ko bakikonyoma mapema batarakura kiskuru twabakwanira igoro yo konyora marito mapema twabakwanira igoro ya defilements ngakibako ibeka n'umwana w'umunyaruka twabakonera igoro ya FGM ese community mono nande obuya ntu akamba nabangina nanda bangina banchiranire nambali gukora FGM kurero aineri nkeri twakora rero but previously for the last 16 days twabere tugutara the entire county twabate chikuru kwa medical camp twarakwa enda abantu ba tibimugali bakonya kurwaligwa metekero gwa chigukwanira abantu kubakwanira bosa ugo pimunkole ba kwanirwa hande no chino ukwanira nkole ko bongo ikoro buruire mbole bukuru ku stress stress yego jaga koleta no ni alza kwanyora umuntu bono chiri into depression ngotara twari n'abantu gari okwenda ayikuwa kona chishide cyao umuntu utakumanyeti utamanyeti okwenda kweresa chishide cyao cyonsi ipi ngota yabare solution ye mona ekero gwa kwanire gento ngo soka kire kurume yao so ntwatwa te medical camp ntwabwa te gento ke kurko legal clinic legal clinic ne sabangina bali bata babanyore babate cases ya GBV batanyare guisani rigoririe wakili bono toka baligeri chi wakili tweriko babekere percentage ga kibago chagari umuntu tebanimbwate kina kirigana wakili yashugulikire kinikyo ngento kende twatarira sabaskari baito tugukwana n'abaskari tukubatebi kina kindi gyonsi ya GBV mungina tabase kwenda gari ataguna beke gari amafuta tumenye ko kikubwata umuntu serikali ne bwata amafuta n'abasubati unantu turase birogo twatebire abana baito abayiga bago tumika bubi umungine kerakire ko soke kina munekyo gyashugulikira kyagwe priority abasubati abago itwa abantu bayigwe priority n'abasacha abago itwa n'abakungu babo nabarabwe ko bakire ko report nabarabwe bayigwe priority natukole tsegi cyogenka matters FGM na kira kitwatebire Mheshimiwa Taranda FGM ikrabonga by the way to gutera samana ngete GBV sukurani tsegi cyegenga so far report na kirekera mu Taranda sanangura gusi bado kuna cases cases ne kinyinge abantu ngoitana bale tsegi chiroro bado nka abantu abana baito banginamba maitenka gali na mwana kunkwenda ali nyaruka osoka ukwenda kwachi kutindike nyaruka yao abandi mbali bagwitwa lakini rende nanda bangina nabara butwa suguma abana baito to matebere nyumoni ko gwitirwo cyo kolera pikwa mate enyumoni ncinari meretiso konya komutenko ari meretiso mbako kwa nyoro gwachire kumutindika bible imbate tikogamba mangana yega openly ibintu biko chande mechine bringe emechando y'abasacha nero emechando y'abakungu nero amatukaye ya 16 negere ninche bintu birintari kucha kubanko yigira because nanyo ulirenga kinkwengage abantu directly ekerongo kwana nabantu umuntu naryawo kwereze kirekire meyahe nakone n'abaswati nakone n'abasacha abaswati bakulira eshida y'abaswati ere nyinge abasacha batigire ku provide chini sicyanyomba umusacha amayetena agochicha bunago turokurugita galia endagerere riko lakini tametini kindagere yatuka bangina bachire chikondo gosomia abana nini basacha mbatete ku provide abumbali abake yani taribone tuate na basacha bonsi pi abasacha mbara majority abayiga none tsegiti nyomba tari kiro muchi kurwana metinera abantu banchaini
wono mnanche no sitati ane ntwanchani njino bwanchani wekango itunda aro sana lakini ngo itu bwanchani ocheka anga chakonyora banesta sagini ukate tari bwanchani ngakire igo tari obetereisi wono lakini nanda bagakana baro batebire abangina barosire na barabu umugina akorosya no mugako ekera arosire umurigirie kino mubekera umurigirie ogendo mungachote buto ubwatiro omwana umugako bereseri ekero mungino rori mugako muntu gete no muya abagaka batebire bangina mbatete gutana bagaka babono nyampara none pasi mbatete kubakira chianga ini report twanyote na sabagaka na barabu atenekero bakwende kanisa umungina atete atangane guchiali tarekana nere ibine byo amangana baseje ba complaint nandi batetekero bakwenda nyumba ono abangina ntume tukubeka maache munu eriyo gina ri abere ri nyinge kurusi nyumba cheto ekine chi complaints twanyo tukurwa sabasacha ega push korokina ekine bi ebintu biribikogera kiseki cyarwa na nyumba mheshimiwa baide kero kuri amangana ya speaker again takoneko ine kero kwa na amangana the problems now what is the solution a solution nere yitware ko ofa every kere center tware ko kwana tware ko kwandira abakungu twakonera basacha njaba kungu nari ko batebiga musacha muyetali oyo rumia no lyo kwenda nyoro yogo mwana uri yogo konyora ne rumia na nere na bawunjuka tukabatebya baswati baito gakibeka machi muno muitwa ekora nguru chetu nchinga nguru cha basacha nandi tukateya baswati baito umusacha gachire muendagira muendagira igote tigacha nyole kwa isibiri nandi kwa isibiri bya nuisibeti indagera yonsi nere tayari igobone kerongo kwana indagera omongino lenkagari nama ete indagera kingo kwana chindagera chonsi mutigi ko baba ngiti ekine kiekogera abagaka baino bakobaita umugaka na bagocha ire rutabwa tikende lakini omwire buye gonya ko mwebereri buye go nababanga bana igo gocha komerero nyori lindo byokire nabasacha baito na barabo tukatane sebuku mtu baswati umetento tabiri tuanje basacha sebuku etu atebeti tosike abasacha baito lakini sebuku umusacha na tabiri anje mukae bona inturi kiki twari korandina na kigaki abasacha twakaye biranya lakini tutete biranya tutete biranya byubwanje ntari biranya biye chinkundi ne biranya biye kiboko etu tugwa ko biranya byubwanjani so ibiro bintu twari go preach na solutions cha GBV etu ya cha GBV nandi chinde tukateba tutige gusuguma abana gukisi nyomo batatagiti nande tukateba na abana bali kirusaiga tigata fadhali kiro moiboli olenkagaria aligiriyo mwana ohe mobase gotiga engakiyega ekirusa kwanyoro omwana ominyokire gochia omwana omwesike no mwana okulindwa nande rinde baisike tukubalinda monekera bomura bali kubanyora malito abana baisike nini mokonyora malito so we are very keen on to address issues echiga nande pia tukateba moga konde bwensi ogotoka odifileti omwana omoke akubekume and that we will ensure it happens because abaswati nabangi bali school kapara bagandi no muntu ko bakuno naro taito no ni charalinde dios kagichari koyana kikara basacha babulire abasacha baruna bakon komanye konyora basacha baiga batigira abaswati ebigori ebi ebinene bachikurigirira umwana okwende school bamwamalito umwana okwende school wone kina kile kitu akane twatene kama muka uru munuru bugenda muteyale kama ni uniform ile ko ogeti na roro muteli na roteba pimire muka uniform bona aina ara mangana to kurandina tafadhali ekerego ikira sabana baito kinyaruka nko wenda turi kuba protect ni ndamwamu because gusiyitu abere part of a community area ibwate abana bakonyora amalita mapema ese ukimwi HIV World AIDS Day yaringitare moja mutinyo yiga etu anyora ne turi number 10 out of 47 asama genderaro yetu number 7 out of 7 igabo gabana kwanza na teto moye yende kubwati kuruju ya mori kubwati ya mori lakini gwikasa ukimwi kwanyore turi number 10 yani turi top 10 wono gwikatu chake kupunguza inambejiga ya marwiraya nande inere injiri to kunya kurandi intungo kora turi patete kuruku sensitization lakini mwana mo nyaroka we are going to protect that girl mheshimiwa kerto tigata ndete to chikuru arabuto myaka siasa kidogo kulende kerto tigata tega mheshimiwa looking at it why you so passionate na mara to party bearing in mind na mambirare work na ro ya 10 irengeta magana femicide yes ntubwate work mambi ne mapema kursa 3 ngocha kerto county commissioner's office to nchukane iga to goteba no to femicide
kekera abana baitu chinyaruka baitiru nko abasacha ngo itu bale nturakana lakini abakungu baitiru mono buno rate ebi ni bikunya kwanda bikomenteka Nenche buno mwiburi chibwato mwana nyaruka nabona ya chakire miaka yae mwetekero mwana soire secondary bono na chakire kuligereriga busia ngole derunda kamuranda ibubono yonero muntu miaka tiri itiri ko ere tano igantara cha korora nyaruka yane go cha komnyoka na murama kulimi iko nkumete na ningiro mwana ne university ngigo mwana na itiri to university we need to start kurandie njiri yibona igana we need to end femicide femicide yare to end completely yani mtoto ititikale 1%. What is the difference femicide na GBV? Femicide no reche segechi koko nyoro abana baitu abaswati baitu bakuri nere yo abana bali bagwitwa abaswati bagwitwa bako yes na abamuragara baitu barubule because it happens. No, I don't know. Ultimately, I think there are many sides. But I know femicide. Eti dalera baga ga kuro kwirika bugango ndebyale. Ngoto ndebyale basacha kerbago itwa. Lakini ninde kinchuma tena baswati bambigete bunge. Atu wono tigangegerere. Tiko no bata bana umra. I have 3 boys, very handsome boys. Nabara wekera ngo bakini na batena musubati yakulindwa. Musubati yawanchwa. Musubati yakobererigwa. What is the cause of all this managing the femicide, especially as someone mwana munyaroka no watika hotel? The root cause ya mangana onsi pineri. Is it the kind of even a content and watch the kind of even chindaga? Is it no? Esta itu akiniria abana baitu. Esta itu akiniria abana baitu. Twakiniria abana no nyenyo mboto kuja kurwana ntu abanyene. Kwa expect umwana uyigo kurunyo mbaga agenda chikope tofauti. Twakiniria abana umaite kale nona baga kangu imuka bali ngomoro mwagende na mwana umumuro muisi kwa mate ya twende to na chechinsiaga. Yes. Squeeze binte bimbio. Squeeze tatone na bakumuruka tatone. My boy. Tatondani. My boy, tatondani. Itebnerio. Yes. Abana chinyaruka na barabo none bintu. Pate kumenya nono gosibi. Nanyoli nyaruka yanengo nyede ko legas nyombe konte yun child labor. Nyaruka ere form 1. Yes, okamwera niki. Amutaitu kumwaka mpaka ama. Ekera ngo kini omwana na mwirire skuru nindete pio no muswati bo muntu ngo kini because na chagende boy. Tinte tinja konyora complaints tinja kugambe baby nanna gose na kiyaringe. So ne responsibility ene resentu abaibori. Chi content pia bana baitu bako watch. Abana bona iga bago kina nimbota kamwana kana kanyaruka kangwerere kabwata 11 months. Lakini nango so igenge ntike tanga nikakubwata nisimiane. Esimi gataite. Emetienyi 11 ngara akwana lakini esimi no kabwata ko bokoiga. Na kamye na ntirete ko boko. Enyaruka yane ababane abambura bale chi laptop me chi tablet me YouTube mbapa tukubugari social media. Muna baibuni ngote gutore twa restricting enta bana bitu bako watch. Ekara bana ndabura buna kunya kulige TV bintu mbire bakunya kwegera bitariye biya. So a lot of things we are very influenced. Nandi na amariogo na ara bana baitu kunyubara amaruwe kunyubara amariogo ya mihadarati and all that. Thank you so much mheshimiwa waso sanganito mangana lengete mwana munyaruka kole nendo tukuligia sege kasa na getalige tambe especially mojo gwesaranse mase mwana munyaruko ituna bigomori kito ase rieta sinte kerubo mukwana mwana ya usipati asome kole nde mheshimiwa tetara kwanda siasa no jino chiteka chetu chamnyo kile matu around 10 minutes bokorege ikale keiga mheshimiwa ase county ya Kisii. So far so good nara by the end of gati tole top 10 bado aso sangre banko essence ya Kenya as count 47 with top 10 as a banko o sangre so far ikibenge ntekia yeah is a good news you good news okay you now tell us is it good news to you asende munanche buari Swati in children represent sauti ya Swati. Yes, we are not doing good. Ebango ngo sangere tore eke tu sangirire bango twaira bananchi services chire iko ne bangeri to sangire kama ndito top 10 aso sangirire bango nanto to ke top 10 asama genderero nchinango bone gani chinko bingwa kachiuka liuka ngotera lakini bone ga sama genderero etubugate chibese chire CRF account chisaranze to banye tichiro faida kwani ne interest bengi ama timanye tingi ke genderete lakini chibese anto chibugate chire account ini twasukumire nande bonega we are even going to take more action toto chaka gusukuma kuchakira chibaziri abaiga tu etitike karinti tu abaitete chief officers
Batote bikiro monte department yae kama ne chipare to kurangira mwezi rwe chipare to musansi ga to muri nkiwa kolire chipare irenga chiaringe se budget giko na kasi ito te komo gwete chi budget unabona gani ni wete fununu ne supplementary nero to ne kitu wete supplementary to tara kora kende to tara kune budget to wete nige to kyo katwa kolino gwaka ne mishara yo current expenditure but matters development kene ngeyo to akore lakini ani mwatore tele supplementary kurangira bantabaga bale responsible kana ne mabori ayaka it's almost 3 years now serikali ni ngende ko what do you mean serikali maigane bwate majority ni bwate minority eba ko tebaiga the minority will have their say ko ikatukwane but the majority will always have their way bona majority omugabano itu nabwate chinamba ase assembly gali nabwate abantu bae bali arosete team yes nabwate team enkongo sana bona team yekere enkongo kogenda gali no gendo tebe egenti kere tofauti na bugukwana but ingeko implemented kere egenti geko koru in the assembly you must have numbers to implement the kere igo tote mwishimo moganda assembly for just formality not for formality we will still make our say eke to kwanda gali una nago tebiri minority will have a say lakini nande ndire bate na government does not lose or don't lose the three mwaroche kina kyandemo mwaroche manganandemo ngota abare government does not lose lakini umete mantungu ikabale barosa mabiende aba MCN kwenda bali chiwodi cyabo sasa yindi ko chorre style aba nanchi babokire ko minyo kibara abantu abakuri chiwodi ko bali biranye kuri chiwodi ko chiparantsarete ibirasi bieto ICD eskuru ngeye ko iguru January birasi ICD mbiyo chinambe chigamo iguru mukunya kote guga nkene ngeyo so far chichiro cheito mwishimo classes cha ICD renga to charo siku 128 chirimo alikote kune sabusa classes njio njitini nganye to mo MCO konterosi class who is the loser here ama who is the failure samana USP to the government who is the government ko sini government nabantu bai indundo mwete chibesa nabate budget chibesa njire account na njiyo so mwishimo nkiko tangaba na okurusi nolo chimuna kero bwate chibesa nyomba mugako ugotigere chibesa mwawo nyomba ugwento rusi chibesa chikogenda goli chinyanya kwa mwiri chibesa chiketuri kurusi okuchigole chinyanya o chirendete nandi mugo chaga saba na inchi mwate iwe na inchi o kurumimbo legaiga to gwanja mwibe chibesa cheito ndiri gwanja mwibe chibesa cheito no chirere ngime ndiri gokole rukende echirendire no afadhali to kori roma gendere para tanya renge yetre yamoga ote no to renderete korani gento to roche so that is nje timbo ati anything personal with my governor but then nje na governor simbarati to what can this personal igen to giyo kanko malo governor tetu to korana manendero ekero ko enda isko gana tanchi no mo MC ogusi engo soka because ekero mo MC a financial year control budget COB control of budget could report every quarter every quarter kere report yegocha ni mtoto siegete na mtu anye kuira mtoto no nya number 46 ni tori number 47 out of rinde news no mwana gosieka kera yitu go goshoka kwa should we blame mwagama we county ya Kisiyeta mwate mandate yo oversight but that is what I'm saying that's what I'm saying na ikwari kontenaga na wontu achite Nairobi tukaiwemia lakini muliana njengi wete Nairobi ntwalengo ayangwa tu 100,000 no irenga kwa nchitinge no nesringe cheke tindangiri ninche binte binacha ko biwo mu mtandao kumba abandi mbali bachete bakaragera abandi bagakoba abandi nje mu mtandao na igwete okay lakini yomboli substantiate this fact tingo nya usabizanye rege nje na ko to mukutano kama kawaida nka represent abantu ngakuwa na interest ngaboria magendera yagango kwana wote mwaje toka Nairobi was it a representation yo mwananchi wasene chinde chini mwele no it was a representation yo mwananchi we had a meeting ega twakora meeting abantu bakatwara mukutano kwana basani kero barangira niri bagutwara mukutano boko baita meeting ene asikia lenge mwaje Nairobi representation tuachite garia kukwanira ibintu byakorekanire this financial year toikire mukatigati you know we are the mid of the financial year chaka June era bone gatigati tori bone tutigati meti nyende ange ene to chakoro si budget yende twabori nena ki ese ne karmwali girete bokarere obubo nturakora kende ene riswali kiro mutari kurera to questions no chire nturakora kende baada bintu biri mwaka igure no mugabo contractor yo monero we koira contract accounting sub accounting ma na boire go bado mo contractor yo mo ko igwalime
like I'll give a case scenario na yenda bubasi ese chiro poko boli mo contractor no ne period yawe ya contract ya erire igwachete extension aseki na ye na bwate chichiro chinyinge na korosi na bone kagere gachero we are delaying works manya kubuli abana abaitu abamura ne chinyaruka tuchiete bagasome school bagakora ni biashara bakora bio contractor ngaski bago chikokora kama kero mo contractor sub county igone chi contractor kianda chiko tukuchikotwa mheshimiwa bringing it close to your home edos de biao toro mo tiotelisa na sirita Samuel Wakemwa na ndenya gitari yao ya Masimba akakamurikira sana ndo bya gukora kana sinya gitari runga wika no wani kama liyo tayo but we saw some weeks ago ngawa na watu kata maliyo takriban almost 60 million if not 50 plus million mayoga yaro ona akitenda la kuboli ogoli chipana do nke goire Masimba gale baki amarwele na manga kurualigwa when you telling me amayoga 60 million na ndina yo mni mo chumwa air news echiga kama na chiwa sire ngako te bakoro skuru KTRH ile ngako te 200 something million siru kama 300 wona kira watu kwaro siri chiwa sana 1300 kurwenya kitalia yema amalio gago tumika gabunga kiwa expected yangani it's a lot so one day na gulita amalio ga 60 million naringani enerote gosi nani na ngoda nanki one day because ni mo cover story ni mo cover story nje mo te go back to the media and tell them you covered this but you know that's our mandate you what mo cover gosi mo ategere to ukwana mo cover ugolira malio ga 60 million against chiwe sara usiku KTRH nyekitaria ya moyoka 300 million for example taribo amarioga ya 60 million na isane chinye kitaki chiga conspiracy sub county chons kwa kwenda Masimba where I come from by the way it's very filthy. I'm ashamed kuiroko mo MCA Masimba because ekerongo so nye kitali area three commit standards chinye kitali tigabo no Masimba nka KTRH chirega oso KTRH ugusoka abaswati bakonyora abana abaswati babeko kwanyora umwana gwisaransanze abana mwabeka babiri bolere Kango tebisagi no meta ni musacha. Jero musubati na yakira abana stansi. Wono nko tebindo konyoro mwana tarigento keri kiororo. Yes. Ekiro gwa kurije konyoro mwana. Ikini kiranya tu wagitu na nyasaho meta nando katuniki ruzana. Okurugali kogoyete utetu gutwara umutimoko. Kwamanya konyana tubuga tino naso gutimuka. Ninse flow igoro gwisaranza nirindu mwana bwe katigari gitanda. Kwamanya watenda basubati abaturi gusi tuisaranze tuwakechinko bitote umugaba no kolire gasi. Kakitingwanja no mumino uri ogwaka chinko bisko gali. Nchikaki tigande bekene kiane Kenya sae kengire igoro gose yentugute. Ekene kiane na ntutagite gukorera mo. Ndubwate nyegitari ikoro kumata child. Yes. Nkiga kore nyegitari tanye ko igoro. But those are things we are pushing for. Nyegitari igoro abasubati beto bonsi bagendo. Mwisho with all the due respect whatever bani baro whatever to ngora rotoro bago dismiss atangizo ni stories za jaba. Timayiti. Stories za jaba these are not things that are just in social media. Abasubati ababandikire tina bagaka bayiga. Na bako ene nyegitari ya KTRH. Na bomma ito buchafu bule mali. Na bomma ito nichi baisire nga bago sabu ekero bako enda KTRH. Na bomma nyete nikia malioga tayi nyegitari gali sabago tumbachi kulidia malioko. Tu amanda bango kwa na tari bantu baganisana KTRH. Ustari bantu baganisana nyegitari chirichonsi pichire sub county. They know. Igobo no mo basa kutana usin siasa. Abaiga na bago to KTRH kere mburego tiatu mpaka nyegitari ime abantu bae ni meito nyegitari kere kando. So ndo basa kwa ndebe bintu bina kobe bintu bigeni. Onto yokurwanyonde. We just being factual. Nanto tagete chibasa chirichire Nairobi. Chibasa chirichire CRF account. Chirusigu chichake kuminyoka. Tutete chibasa aga okale basa ya chire aka ne contractor. Omongino yokoni chinginero nyolire. Umuntu uri yokoni ndagera nero nyolire lunch. Indagera ebesa ya tali. Mheshimiwa, so what stopping ni chibasa chikutumeka. Ikine tanya understand. But shinda kusenga bano batari ngo balendera chibasa. Like are we saving ama Bone ikine kintete nekina asinyu tu asinyu understand muna nto barai tukubona nana ki ekaba to rendere chibasa echika. Yebo kurumi twate ni yebo kurumi. Lakini yeto kote ni yebo kurumi to kole gasi. Engo mongina mo sacho gugutigere chibasa uchire gasi ke mambe. Watebere chibasa echika nko gorenya ngo gore ndagera abana bachi kuri ndagera chibasa echichiere. Wona ngingo kora. Ya abana baiganda rosi ndagera baragerera nchi nandi bachi kuri yende bono tindo si ndagera kabisa. So now bono igona ntur kuragera. Nabire. So error in assembly kurumwa chete mwacha to service 2022. We krabo ni gerol in ya vera. But we have failed.
As MCs I've told you again and again and again, we have failed the people. So the council will be disbanded and everybody go home? If I was given a chance to review the 2010 constitution, na ande constitution ile constitution review, I will say disband the county government. Because the county government error iliye gwenta kokora. It's not. Na ande uyuma nche ngokwana na yani ngokara yaba disbanded ngobwa tindigasi. But that is what I will say. Come my county government ya chita abantu betu bachandike, abantu betu bagusi bachandike mna bachandike te. Kakitiga irwororo. Yana yari kuba mukubuga kwane. Lakini singe cheta riyo kubuga kwane. Na mambimbo ki. Na ande 2027 inga kineroro yo gochora barai. Isaransanzu mwanenchi digereri ngwachora. Ngokwabe kamno mo MC ogo, ngokwabe kamno mo governor ogo, ngokwabe kamno mo senator ogo, ngokwabe kamno mo jumbo ogo, umo wimenere pwera bwe kabwali bweka. Umo wimenere pwera mo chandeka. Bwe kabwali bweka. My last question to you. Kero go tabe go barba boli mange sana ndo chwa go tabanga. Are you looking for a formula chwa no governor Paul Simbarati ahead of 2027 election as a women rep? Yeah. Nchinde kia magekuru ku UDA. Yes. Nchibugari tinda ika ngaki ya siasa bado. Pone geto okolero mugusie gasi. For your information, 1 week ago notwarenge na mama county Donya. Tukorangira ba chief once tukobakondera mangana AGBV. Na ndinga kwana gari in public na ndi nimete mukavete mukayegente iki. Na atebete na ngakitiraika. Asebone gatika tukolero mugusie gasi. Efirimbi gego chakobona siasa ya chakire wali ninche ngisoki mboli kero kyo women representative na ade ninche ndigererie bona tingo tayari tingo wakina governor Simbarati onyole nyasa omokurire amaraika ali yoro achengire muntu yo chenji yo chakire okole bintu bya. Thank you so much. So mheshimiwa, from what you said tigato kwa na toetana ne chitake kanya kwa ngano director ne ine. What are we expecting as a county Kisii? Bone gato achiri recess lakini bone to work only on committee meetings reset wa chakire na into so kunkwanda tura irana ibinyoro nanchengenda abantu bamasimba gali abangina bali bekenyoro bakondose amandasi ya maya ngete mwakiro umuntu igandali amandasi mate sukukwera to mayete na mandasi tokuri bone suku yaikire tuwasiekire but we are on with committee sittings. Yes. From the committee of trade ndubate ngekuru ku tourism ego chakokoru within the, it will be on the 20 somethings gabichi tariki bagendete kubanga tourism ngokorwere from the committee of trade ntoga enderete kuhoji abantu baito ba trade waziri ito neretore allowed go summon no chief officer komanyanki ke enderete within the ministry nechi project chigandi chigokorwa ntu agenda tukarana ni industrial park ya rekorosiku in partnership of the county government so far yabi yakira actually 50%. Ya minyokire. I think by next year, mid next year. Yes. Ise ko genda ne speed area industrial park yinko kuri kere. So ebira bintu bunanje kuri asa committee ribono ngwisana gale singwamba those are the things we are doing kubura ni chichiro ni renga twakolire mwaramba akora Motonto market Sunika market we are on the process yo obokore ground floor abantu baraswa tugende tukoranga ki market igore kwera. Thank you so much. But think wako nfamunga as an assembly inimore just a total let them. No, we have failed as an assembly and I'm sorry to our people. Na ntura abakolere gasuna mutaite. Lakini mubasa kuligereriyo aba MC na baro baminyo kibikoranga kuboka bali. Teriko chikoba business as usual. Igasi go ikekolekane. No cha malaika aliyo, malaika alingo tengari. Esta lindoje omuikochire. Omuikochire ko rugoro. Tari omuiko bwechi base cyo igote na chibazanja chetabono omuikane chibasi ko sukuba. Omuikochire. Mheshimiwa, noto monyere chibasere ngamwetu. Osire ngapaitu. Nchibwali. Tingiri no ni siringi eyemo. Colleagues cyane akinare ngorekero bali koegwa. Yento kichito mubuko bwo mundo tokomanya. Mukutano uyitindangiri igono mboli mukutano uyingole ngororo timanyite ngichi list echiga inachira ko chirora nenche social media ngo na list of shame nero liberate simba karororo njeri etaria nengonya korori kunye gutaraga lakini ndi etaria ndi anya gotoka se shame ile etaria neri gotoka sawa intebia kitumbo kimengia mchanga ikraoniga governor na work na MCA wake wote maana mnaja MCAs hakuna MCAs wa mtu bali mo heshima fulani na fulani. Aya. Siasa yetu ya permanent friends and enemies.
haya onyamba lyoka gete permanent friends kala bantu mbaka gete metingo taina linga bantu nanaki siasa muntu tabo yugate monopoly of violence bantu bakane gosori morrobo asi bintu bya beta bantu maminyoka bono monopoly of violence teyo undeteyo siasa umuntu akoboka mambi oriyo yoborina naki abantu banje oleta nkibako teba otagerere ground konye ko wende kibako tata kotagerere ground nko enda gali echira bangira bande enda kenda gali kura ngo kura mbaka nanda bangira bango ntena kurakira tata nje bwali ngo chambe ko muno mukendu mbeka machega ntimokega kana bangina na bambi tata so much umeshimo by the way narango acha na bange sana nena babo atani wabo nteto ora bakwani abaroba manyanga ngo amukwalenga baro tiangweta keke yamo ko just a minute yokuba kwano limwacha baro na chana umofoma MCA umusani one sana okuru kujerida kuru county ya Nyamira Nyamira umete kareba karukire na Nyamira na baswati baito lakini rende aiba auli kimagenda indo chengo kwa wale bia kuminyoka wale assembly oto bara wako era bunge mpaka kwa rabaire bunge wako nganyeche bunge tata galia esila basi abe kuminyoka chimbero kotobwa lakini abanyamira no wale galia jerida no wale galia na eroncha ni she was my driver for the day nyaruke ingia sana na ande taranyora muntu igo gusiga kunya gutaranere usinanyore umwishimwa asungura Josfata head of production wali yaro kabere takinta tetu yo kabere oiga etu atajibi bintu tetu kutagura nyumba ya muntu muswati zagenda ali yoyoye nkonyorali thank you aya no yo ndenacha nera kuru Sofia umo machoge kurugalia bo machoge bwa chache bwali fagali bwali famiruka umwana pasta no mororale gakero umwana pasta umete gali yako ndo basabera amasabanya goika igoro ono nere umete akunya gutara na inchi utaena sagini ambuli na sagini ole pipo tangasa kama toli pipo tari bando ngonya gutara na abanyaruka bakego nanye kobera gochibwa ne moino na baira seito neri tangasa ndo kwakanirwa todo za de tubaratana ba una ndo chobarangeri chorange yo ndangeri jeri de interview na muroche ngakiri yaringe bunge no muswati umukakamabu ari ku Nyamira ndira undi ndenini wete nata tukuboliye kirogo ono chora murangeri abaswati ngo support tura abaswati baboliye birogo ngo tarale no muswati okurukwa irini mayaka sana ono korra irini mayaka konya kumukini ai chitse cyane tinda kuona tinda rukwa na neza ko tayenga kauru ike abono go se introduction ndibagane iriane kwanga to komigara chinta tinda rukwa na tuwetani na 10 minutes so aso mwancho mugerigereria mbiyamo naso gotwari bagari yao ryo gotorigereria twatebire sama tukaya 16 konya otokora mamingo kora tore on a high note toko en femicide no tore para lakini antoko tebe injiri yetu anandiri on 15 and 16 days te kutaba na twakorera matuko 16 mangana yuairire ntubuna basubati babusi ntore very keen on kulinda abana baito kinyaruka kulinda abana baito abamura ko keitse gicenka na kulinda pia bagaka baito keka na batu bugate bono muchumu gako tayo na haro muchu ino ronko nyegeruri iwono toko teba weko bwanchani nyomba abagaka toke no bwanchani bweka lero marwa ko enda akayo mungino une bwanchani bweka ese Marieta Dolphin bwari omo women rep oganyereire na bakwani. Thank you so much for coming. Na wewe kwa chinga chao chao, and by the way, don't take it for granted. I don't want to bring in choke man. We wish you all the best. Chinga coach kulige kirogo egwa tabanga uikirona ngewa to manyana ngira tangazo. Yes, we wish you all the best. Asante. Thank you so much bego oyo mheshimiwa Jedida Embongi asoko kirana edis kurera kurende ninde shop mo director nacho kulige mase. Mona bego Sophie, thank you so much for coming and bego for making time for us. Inchenko kwa brand sagine sena etime makenga yale kubwatana na interview kwa no mo director no beli tuko akuru kwa DJ Atsana. Asante sana na bego yenge mage camera niga kuru kwa Josephat Sungura bakubwatana na mase mane chief editor Eric Abuga na bego na Jackson na Nyako. Tuligan chikora chinsenya sekionga senchera. You will bye bye. Getemba Television ekionga kiamamogusi. Etuka yo womo ya Uhuru Superstores igiye tuke milulu chubu songo igiye konya ebintu au aseli kulidigo kona ngomuguko nkonya bale ebintu byobwaga kibuna bono amabati kurwa siche company au emesumali yechingenjo chionsi chichuma